waso dan wanya ni suade hum se obedi ndi se amekwire ni woso ame abato mpesua iso se si ahefo ma na kwanya de a ye ne no ebedi enkomo na ansa no me kosa akode pepra wo mra na hello sa akode Abga akode fie boko de na me adum boko yo anope ifa na ubutu de na ekoso adaruma Abga bedase me ka se baba betum baby e kwense nyanchere ni ase Bani na no se na memu a omo ewo haja omo odi agro kaka ewo school park bi so ewo ha no omo ba ko etana nanom ewo nsiedo na ko ba sa no na akwakoye nsem bebre na me ba schools bu a ya tutum eno de emitime emo hukro o me ne me na nche no ehwe komo ne mi so di eti na school ya omo ba yi sana school bombo school ball ewo so no ya tutum de ko ba ya tutum school no de ko ba ya eno na akasa no de le sia Opinion kwa ba adekweta so yehwe we ba schools ya tutum eno de si ama na ya tutum de si ene se enra ye ba bobo na ye ba ene ayefo bi ayeye ama tent ne yeden esisi so enti yankrofo no bi epija no ma ne de esisi chen na omu peja tent ne ba ko no ana tent ne ko kan electricity bi wo soro ene yeden echi nipa mienu omo asense eti ye so ya sense be de omo be bankwam but ba ko de o bankwam na de o to so mienu no onu ko wu e oji na se de si e no no na de ko ba ya se ka de so bi de wo bon watana no be ko ba ya ma teacher for ni school for teacher for no am school na school ma mo ko so I standard ya hai de ya gi se ye tin class headmaster no ono na James kama ye den eyefo no be den e be ye yi no etia ya de senke be ba headmaster ono ya den ya ba be bisa na ye na kwanfi so yi na no se ono ye oho ba be adwuma na watime aba be sita wo park so aye bobo ende ne ye den ye ntiase eti sa na ya de senke ye ba be fa no kwanfi no ye den akwa ko bisa no atem me nka se ye ba be ye bigu osu mu aye kwa ye nwanwa se obi akwa se ye se ba be Didi osuma ya ne ebe abe kwa abe bu mu ni ade aya ya kwa ha yese ayeden aba se wonya konya se na wo ka champion ko na jita ko mo cha de ma ehu bia enso mu mu de school na kwa so nya kwa ko so ya de ai kese no de be ka che ti telefon se de wo mu ti ye no ente sa e wa hwe ni pa aba ya ye ba ye kuta fikan ye kuta aba bi ye kuta bibia ena ya ba nti o ese school from there o mo bo eden e be school no mba be sno ma ade na se de da o ni akoba se no mo tana ma aye nke municipal no ena de sa park yi e ma so bi so mo nye eye wo so e ba se no mo tana ma akọ municipal no ni eye abanka chora ko ko se nkofuna de bia eye no anase park mo so mo nye eye wo so se na akoba mo tana mo bi sa nra e ko ohima ho ana eko somsisi hene ho na anope ni aye ade se ke ba headmaster no ho na bebu so no so ye wi anke akọ father so ni akọ municipal ho na akọ akọyede akọ bisa ho atem semu ya ba na ya ba park so a oni ene o kafe aye ba na me mo to ni ba team e wo nyan chen so ya aye methodist school aye junior high no ene aye primary no ene wa ha me ka say de ba be team e wo primary school ni dia but the incident ni see ni de me tima ka say teacher for this show say e dia me mo ni ba take omo so mo nya ni hu say me mo so ba be bo mo ko na de sa part so e de ma sa ye fo no asa me de asa ko de e ba se no sin directorate ni na no mo de asem opinion leaders e de asem no no ka ana wo no mo nte ya na aba se no ye education director ana say do he ngoma sia so e wo municipal ha na no no aba se na no mo be no mo tu o ma na se na mo so ka fa o ma to mo ka tere se mfa de hia krata ne fanya den embre wo mu on dem so ne nti no ta na no a o hima ne ko o ye den o ka tere banki ya sabi wato na mo se di ya fere se no yen pie se ni su ne ban so pie se na bit paka ye de ya dan fu ni sa da kan ba ya felu ku ana ya ku felu ku but ya se won 13th May 1990 yeah no se jera ba abati awanya entibe di asaba ko se na se na se 29 years wono e bi na sa me de ka se wato na mo se da nya
tent a mo tegade to park so na mo so abedi omo agwo no eno na eko ka light power ka no de ekiti no na sha shop na ma no afa no e won se do so e do epemu ha dia make na say yan chen na say primary school no calling na example take it police so be number mo yan tie say memo anu no mo be ye but bi so mo mai tie so e gira ha yan tie say me se be gani ono e bi ma ha baba tie so e se na de bi dia no you are kasi bom so fa kan ye tie for na e mu de ko so e wa mi be ma mo sa ko je bibra e ba se waji premier da je na dia fa de hwemu ye be se sa de no edi ewu pa bom bi kwa ye ne nsu oto ye so tent ne mpagya bo ho ani amaso na akoka wa bi na akakofo ho aba eti sa de ye me ni na ho e wo ho se be ya da bia no enkofa wo ha bia ema ahaya agyenkwa 101.9 kasafidie so MPASUASO ti se dwumadie ene yesi nkonya abusua ye de esum wen ye ka se stream live e wo ye Facebook page so agyenkwa FM Kumase 101.9 agyenkwa FM Kumase 101.9 YouTube agyenkwa FM live YouTube agyenkwa FM live okwa obe share obe comment na wa like ne wiase nya so ate wonka na adopai ye dwumadi a ye die ye nkoma ye twetwe no e wadwentwe nsusu ye bekenkan na wiase nya so ate na se de medical amonya ne tie no mamenko na minimira Frank Owusu ansa dodo na friend Red Bone ene one the communication team anasa the campaign team e wo efidua yi mu a ye bedi nkomo na ya hwe se so de ya tetia no eye sa pepepe e na etia na eti ubetimi aba ye Facebook page no o ye fan of Bira Frank Owusu ansa Red Bona bra Facebook 101.9 agyenkwa FM 101.9 na ebehwe de ekoso agyenkwa FM Kumase 101.9 na ye nkomo twetwe a ye twetwe no Piti usu amefo amo edi yera Frank Owusu ansa Red Bone echi mamenko na ewura no matransi de mema wonu ma chema wonu makwaba na memusa wonu se fiempo etisei Bira Owusu ansa akra efie boko de anopa de efie boko mehwe se de wonu ma se ayesese kwa efie be boko pa efie boko yo Mira akwa fie boko nyankopa be ba so di no ba je fa bi Peter Kwame Ntiamwa oka campaign team no okay Peter Kwame Ntiamwa ese bibia boko nyankopa do bibia campaign koso nyame adom bibia boko okay yo akwa aja efie boko de efie boko nyame no mpa ibo e pese wa agbo udi mididi Alhaji Muhammad Al Hassan o ya di ai me na me constituency deputy treasurer okay and I was aka Euro Owusu ansa the campaign team okay ya baba na ya ba bebusa mo senti a mudi ekire na mamenko Mira Owusu ansa ho na akra meni no enhye yenkomo twetwe no ase na ye nhwese de ensem no ankasa esi etie ene anope sanse aye atesem ensem a ye titie na ya hwese sa ene tia Bira Owusu ansa anope ansa ye be hye yenkomo no ase no so obi tie ye na wonni ohun ni peduada bi a wate odin edi na betumi akatiawa amade wotie be hu sampa ye ne Yewura Frank Owusu ansa ena edi nkomo titiawa hwan ne Yewura Frank Owusu ansa Aduanaba anopa de mami emfa asedakase ema metiefo ene agyenkwa FM etiefo nyina ene Swami constituency NDC ema memfa asedakase ema won special me chairman constituency chairman okay ene constituency executive member me de asedakase efiri munua Frank Owusu ansa adodo na friend Red Bone medwuma pa medi enti no sei on side di foforo abeka ho a edi on de abane say the grassroots commander I am pa ne de omu de amawa ese fatao we chese de tworo kan se unwuma bedi wati no no kre pa sei no ya the grassroots commander asa kan ho
pia eti why ane yera Franco Usuansa Franco Usuansa abrantie bia oye NDC ni mapa ne dwumadi a odi nyina na odi no so am constituency okay Franco Usuansa executive member so am constituency misaye regional youth committee member okay anyame boa acha next month ye eja so am fo nyina etamachi ya ko region ya kwa akosua in okay ni nyina edwuma pa medi ama swame na ama region national for I recommend me aka regional youth committee okay Franco Usuansa abrantie bia ne dwumadi a wodie me entrepreneur okay entrepreneur no mami enchilem because bia na metiefo bebre enim entiase me dwumadi a medie me football administrator okay me onim own club second division team in Edidi Sporting Time Football Club football club okay was one constituency yemu Bremen West na me club no ewo se me dwumadi media bia na me dwene swame ho first entino me de dwumadi no eba swame the football no to nchen so a me sa ewo me personal company ye friend TM Minerals minerals de oka bi be say no ne ayenom drink bi say minerals mu de hini minerals am di gold and diamond okay yatiasi TM Minerals no it deal with mining export and import of precious minerals okay which is a gold diamond and I say our licenses to buy and sell okay say you be good no per se oton a ohun yenya Franco Usuansa okay TM Minerals ebeto o sa e wo bi no per se oton a TM Minerals ebeto okay o wo bi no per se o de call amonone a TM Minerals licenses by PMC TM Minerals ebeji nagudie no de akọ amonone amano o per se o de bisu eba TM Minerals ebeji ede aba tino so far no enwuma ne dawson enwuma ne de dawson ntino mame enka kakra we ya kejebi busia yewura Franco Usuansa na yate ne nkanom mamira ye tete se wo se sa akwanya no bambo a obedi ndisi amekwenim wo so ame abato MPASUASO wo mdase bedwa afemu na ya atesem yemu bisa na yetiye na wo afidie so se na asem no sitie no kwebe ni wo ADUANABA no kure on say ye hwe ye so ame a sabi me executive member amedi party na chi emre bebre on say matenasia ye analysis ahwe okay so ame emre na duru emre aduru ni ye emre a say ye ma ye ne bele okay na so ame constituency yenyina ye baako ne ye kabo na yetimi fight kwaje tumi no efili yenua chemesa bunsu ensem miro Usuansa ansa no bi wetu anamo no no obotaye o senti a o tu sa anamo no ene ade a obenya ade afiri mu sani suade huni wa na aso daye se wo beko MPASUASO fo ene yoduum sabla no eni se de wo ka no anasa se ne sitie hwan na esebra ADUANABA obisa question obisa no mani age on se de mekan no se bi menwuma pa maye wo constituency ni mu na kamebotaye ho okay se emrepam no ese miameba na me be adwumaden de ma me constituency okay na me hweye no emre na aduru because adwuma pa medi wo constituency ni mu no emre na aduru se bi me youth na ye baako na ye party ma ye branches ye grassroots ye nyina no ye team na ye nyina no ye share ideas together na ye dey work intino metuma akase emu 60% me botaye okay and 40% party mano
hwe dwuma pa medie ye de grassroots commander akamedi ho okay na ho pese ye de sa grassroots no ye dwuma na yitimi e de fighting e de tumi no abusiafo ye no onwamfo Franco Wusu ansa dodo na friend Red Bone ene kwa de wanya grassroots commander abekani di ho wanya ni suade hunu se opeso wogina e wo soame abato MPASUASO ndisi di mu na okomra se bidwe fie mu ebele no so na esi ahenfo no e ma na sa akonya no a ene ene ne di nkomo obetimi abaye Facebook page no Agyenkwa FM Kumase 101.9 Agyenkwa FM Kumase 101.9 YouTube aya Agyenkwa FM live YouTube Agyenkwa FM live na wode o message na ba obi di message bia ba na mebisa yanko yenim yenhwe eye se wanya ni suade hu na utu hu anamo obi bebusa sa why swame ye hwe swame abakosemu ewa abatuo mu a Ghana wuntimi nyi abato MPASUA be semiensa a obeyi swame afiri mu not forgetting nipa with this swame animu ye beka se yeko school ye beka se ye big shark yewura oseche mensa bonsu na enka wo pe baabi akokora obi beka se ene enka wo nko DMPP line no so na se de omu de enso omu se ye tradition no ebia so a na nka se de usi ye adwuma e de emma wa mayokwe ne ke bia wo ye na MPP ma na abeju so unsuro sa wo pe contest na nya baabi ase soame wo se mensa bonsu constituency ehu bia mo ADUANABA unse politics enya bombo to pa politics wo so aka asemo politics enya bombo to okay no kre na politics enye entokwa eye de ubetimi aye ene emfasodie a wotimi ede ama constituency no okay intino say sebi chemesa bonsu onson encheme onye enipa bi a mimi de mi hu se ni hu because mi hwe swami a yatetemi swami a menyi no swami a mi hu dwumadie bi a wodi a ebetimi akameme ahye me call contest na me call kofesi na me hunu o ka se hu dwumadie bi a wodi a opeso chese san se ye hu se swami ye yi akwan suku adan ahodo na se usi hu hwe a enya nwanwa kakra oh me de enya me nwanwa enya me because o hwe ye MPASUASO a suku a yaka nyina na suku a wo dada ye hwe se swami constituency ona bu chimesa bonsu be di yeso over years ye was secondary school bo ha ebini ha okay ntinu suku a wasi no ebini sen ye hwe se ye wo ye constituency no ye wo government hospital e wa ha sei saba ko bi wo mazi ye kire ha mazi enya adwuma sa enya adwuma udo nya go ready ye to so me ye ko mazi ebu aye kokura ye ko bobo mazi fo me ye adwuma yi sabi emergency bi kurasi a enya ba bi amfo bi anko e ti se ye force wa ne de ko mi wo so ansa sa na wo kanu a wo bi ti obeka se ero se mensa bonsu a wa confusion adodo se de enya nu bi kwa body na ne so ame mugabi so no kwantimi nya bibia wa wo se emfa so ame hye won sa no e de pa na obetumi ye ayua ehu enwanwa minim sa wo ti masia matiwase ADUANABA on say se be a system na duru no you free bibi new modern technology okay sa new modern technology no on na se ye de adwuma on say what technology bebre ewo omayuma anaso kwa ewiase afane nyina ono no bia de adwuma okay we de mamemfa ye ko ekata wake up ye boy on say kata ehoso yeah on ni land so on the new modern technology ebedel park okay em ye bobo ye bo wie ye park ni hobio so etino this is time I said the technology ni ye adwuma wo de mame introduce me one policy more policy 7 ye beba ho I mean introduce ba ho pe on say me key comment bi say ye ni hospital wa ho yeah enti ye ni hospital e wo so ame no say technology pa ye adwuma na nke ye wo de easy way a ye betimi e de ahwe ye ho e kwa be so easy way na ndie easy way no mame introduce policy bi ye wo mobile clinic okay mobile clinic policy no me
my implement sa policy you ama ma ye ho proposal e dia call health service I may pay approval. Okay. Sa police way your policy bia ye hia sika enya aban na beba power asana what you mean aye. Okay. Your policy bia sabi enya election ameko ekura na kama force wa rewrema ama menya approval no ama ma itime implement sa policy no. Wow. Some mobile clinic ya making on say policy bia sabi ye hwe yeso am constituency ya eso. Yeah. But and subiasa I betimi aye platform bi sa platform no ye benya all the members of your constituency no as a platform na as a data. Yeah. Na yenya van sa van no ye wo all the equipment see obi yale na emergency if you call Nisika, I went to my faka hospital. Okay. Adia, you be any say, sa platform no, I won. Obia was ubi. Yeah. And you know, Uyalena no, what happened to so? Oh, Ebia Mitiamia. Okay. You nya alert na no. Ya divine no. At 12 feet. Ya door to door. Okay. Ya 12. E wana no, sisabi ye koda. Ya mo treatment e waka ni ma. Yeah. Say a X-ray, take X-ray. Wow. Say a bia cancer bia, take sa. Until only ye policy bia, very easy. Until the local hospital, near who say a very urgent. Okay. And sana a very critical condition. And sana ye do wako. Oh, this was our policy way. And when you say, it is you could see ye transfer benefits community hospital Casibia. Very easy. You bet me that share your home. I'm obia watono. Etino sa police we no. Nyame boa 5th March. The baye fruit. Jawansa, Miss Mira ho. Abusiafo amuti agenkwa 101.9. Se yetie policy ya yero wusu ansa e de atofom CCA. Na nisu ayi hunu no emu ba ko no. Now the me then say was say a platform. It is a wo so and one say what they are to so now let na ba be any panel or Kakwa or Macro or Brema West or UGC input to plus one no na van na draw na semono emu odru mama yamfa kwa adwendwem na yamma no da mandate no Niema no not and ni enhwe de wodo so betumi ayo enti se du ba bi no obi kan bibi se e bia mabunu muti kotokoto a enye da bia na mabunu ti ye kotokoto such a nice policy your politicians but asam na ajimesem tibira me gidi pa say even if someone to me am yam na shebedwani e wo so ame and e perish the thought e kra na sa policy we dey e be adwuma e wo so ame e one of the best policy a sa abana kra efa so de ye adwuma na afa na wuko pesika asase e de akosi ultra modern edifice so de be ye asopiti enti ya mo abaso ye se wunkura ne e wo no nkura enti na wo ka say 5th March bibi baso de ade na e baso 5th March no ye fruit na fruit no on say me policy we no me implementing enti no ye be ye health screen kakra okay no e be me introduce sa policy we no na ye de van bi aba na doctors hospital doctors nurses not just hit the ground running who kwa no me mo hu yeah very easy enye sika bia even aside the adwuma say about edeba constituency nim van ho na etwi driver say your nurses e wo constituency no nya adwuma nya yeah eno na ese o meteki that nod no yeah your doctors onso wo ha e bia wonya yeni hospital went yeah wonya baby nkoya wasamo wadwuma
Intino a policy beer, ye de bois, ye mabunu no, and nitimum for no. Okay, now yes, sir, a salmon, a chuma, aye. Wonderful. Itino, sa policy we no, me introduce you. Na, yamu piati, as say, a very easy. Okay, say, you bet me their share. Before I work hospital, no, na ABR. Very critical. Now what repa? So intino na me boa 5th March. Okay. Yesere etifo esere NDC. Ebeglu ye ma me mo ye papa mo ye constituency executives for ni nyina. Ye nyina no ye enforce na 5th March no. Ye fire ho enje sa float ni mu ene head screen na. Ye baso no. Baso be ko so fine. Venue no 2 venue. Okay. Because so hwe constituency na yeso. Ntino ya chimu mienu. Okay. Ya de anomanje. Meklu. Swami. Near the takwa. Na ya de mazi aka ho. Na ya de ho nyina no aba Salafia. Okay. Ti Salafia na ye be tikisa screening. Okay. Work ne de ya de be fa constituency ni okay bia mo bia hu say emneni nie street commander esi form a wo ye adwuma na ye wi a ya sabe fa bleman kronom abusukuruwa agogoso UGC kwapra chilase na ye do ho nyina no so aba kronom emi school mu hono park ne ho no ne do ho nyina aba ho na ya babe teki sa head screening. Okay, Yura Franco so ansa ya e be sa ba won na ma menko Mira entere mi sa no say akra ansa no bi bedi bibi ati wo de ne bre na da age be boa no na wo hu bibi ntia pepa chan ye de ne ya nyu Yura Franco so ansa nko a na bi o wani so ade hu se wo be girem akom na se bi fi NDC di mu e wo so ami e de na hu ri a odo bre na wada age nya di nechi. Yo, ADUANABA me da se bebre nyame nhira o me fa konya we so nchia watiefu nyina enchia miami party ma NDC mpanyumfo free ye national chairman ewura Jensen Sedu Nkatia so eba abesi ye blank chairman so mo some constituency am chair obibia na me san fa wafidi kasi so nchia abohiaman enka nchira o mo se e yo mode hyekonkro Peter Kwame Ntiamoa me nso so nyankopon ya adom na electoral commission bie nomination na me so me kwa kofa form so na ma begina se assembly member e wo abohia electoral area tibuchia abohia mpanyufo chia abohia fu nyina ADUANABA me koma asem so no Frank Usu ansa e ya branti bia ne hodwo we ubia ompekasa enunti na sabri ama ye nyina yedi nachi gidi se obi bia wote kronom abohia akira se kwapra edi Frank Usu ansa ho adanse enunti na masabri yedi nachi se ye be support no se omra na won so megina na o medi NDC amanyuku nanim e wo som constituency ha na yenko enkoden 2024 na abranti ni unity na oba no obatie ne bi ekeka usa wonyini nanim sa yemfa panyini eneye wo hwe Ghana abakusem na yesi se wonya mfie du ngotwe na se sabe ommo odamo a position bi e wo oman mu bi ado utimi epribi enunti se yewura Frank Usu ansa adona fe no Redbone na djuma pa wo ye ne so am constituency ntia sa de grassroots commander aka no wo boro mfie du ngotwe ne bi na adenti na ebinom kase Usu we nyina kire abrantie ne ho a age afiefie mu na ye bayi nananom mo wo abohia akonom kwapra abohia kira se ese ye nkan kire no se ma obibia emu na bem nti me fa fidikase we so aka kire nananom mo de nkrama ye se Frank Usu ansa ye do na fe no Redbone grassroots commander na bem emu yi sade ye wagina ho wotun ho asi wo se opeso obedi NDC amanyukum no ye besre NDC mba titiri no branch executive ye be kwa kwato aba nyame ya adoma bredi anim ye se obibia nto aba kase emfama yewura Frank Usu ansa do na fe no Redbone na nyankopon ya adona se okofa ne forms na ye be ma obibia tene ekoso ewo mpeso yi so sade ye be ya ye be hu Frank Usu ansa dwumadi Frank Usu ansa eye ababunu bia wo pene so am mpeso yi so a wo be hu no okay na titiri enkrawe me ka kire NDC for ye wo so am constituency ye beto aba
sema obi bia ntum futuro enwu obi bia ni ye to aba pe obi a ye hwehwe na ye bi hu no ablante Frank Wusu ansa minnim no kura na minnim se wasi ne fie e wo Angel Factory opposite honom ndi sa me pen kura na manhu no a me kɔ honom a me hu no bra o team a odi o ka se onko han efficacy bia emfa man teams no wasen afifufura a ono no asako tenama o de de wo Angel honom no amma ne team mpanyumfo ne team prayers na o mo team ewo ho enti se me kɔ ba bia wo te ne manhu no a me busa de team manager me hu no ablante Frank Wusu ansa do na fe no Red Moon wo sai obi na adwuma wo ye no ye bebre won se no o kasa no ka se o wo niema bebre ho but nye nyina na ye beka but yensu ye de bi beka ho wo ye obi a o saro na transport no wato the amema drivers bebre wo swam constituency a ni nyina wo swam constituency employment yes was sign with tillers a ebi ye adwuma bi ko Nigeria across African country hanom enti se me hu ni se ye to abama ni wie na se obi di party na nim na me ko ni fie na me hu no a ontimi nyane ka ho nkotena buruchiri ontimi nyane press ho nkotena buruchiri ontimi nyane mfiri na adwuma kase wi ho nkotena buruchiri eye dani a me ko ni manager ba ko ho a me hu ba bia Frank Wusu ansa ho enu nti na me de support akwa ya se mo camp no mo petraba politics pa enu kwa be ne wo sanse enye no koreda enye no kure na diama ebinu mahase e kana sa ne se youth na ye wosom constituent titu ni NDC ma de hyekonkronfo no ye pe obi a hwehwe ne ye bi hu no ye pe obi a owo ayemuye ye pe obi a chese odo NDC party no enu nti na ma youth ni nyina de ye support e diama no enye tribal politics na ye okay yewra Peter Kwame Ntiamwa ne yatin ka ma me komi Ral Hassan ho na akra ono so mimisa no sentia senka no pese kebia be me na wo adwumam na bo hwema na adwuma kwa na ekoso ano pei wodo bre asabeta wo kura mu yi edi nti na yewra Wusu ansa utinichi ADUANABA Salameshe me kasase no machia so a me man atifo ne ahwefo nyina omohwe ye TV so na machia me mpanyimfo ewo Asante Nkramum a Sheikh Dr. Imam Abdul Mumin Harun eye me wo fra machia no betonkra kese edema no ADUANABA se Imam Abdul Mumin Harun wo fa si e friend Alhaji Muhammad Alasan ite he kasa wo kasa wo NDC dimu na asechirenti a yetu edi Frank Wusu ansa echi ni se okọ nkramosumu a hadisi bi ka asem bi se ofa otomfo blacksmith okay ofa na damfo a okọ ne nche a obeba no na ohun bon blacksmith okay sa na ofa obi soso a oton lavender ofa na damfo a okọ ne nche a obepie free no obeba na ohun bon lavender na branti we nam se ne ho bon lavender ena ama ye yetu a yedi naji ye hwe ne nipa yo ene ne papa yo ene se di osi gi nipa nyina ba ne nchen na se wo se fata se ye de soame akonya na edi ma no ye bo na chidom se wo hwe soame emfie dudu emre dudu a atwam wo soame enipa mo be di NDC so eba na ye o soame tafo ene kabo mu ene baaye da mre no wo bon se MPP anko parliament eti yenya opportunity one time call parliament na ye mia me papa baako me ma we nyia no na ware oko parliament after no wo bon se NDC fo eba nyina ye ba nyina besi nne no o pe obia o constituency nim sabre we pese wo ni se ye NDC dwumadie omo ka ye ho ye ne omu na ekoba ye ne omu na di atwentwi a ohu o ba se ma me ka nyina so amefo obia enshanenso omo se obeba be hu se ohu omu nyina be sabre we di adu ni se yempe obi e echina ye hwehwe na ye be hu no obi a grassroots fo nyina pe na ya betu ni din se wo ye the grassroots commander se ya nye ya ntu sa na mo na amfa ama ye ho na ye ya sete example mfa ama branch fo a sebi omo na to abama ye be ye executives omo na to abama ye be ye mpanyinfo omo na to abama ye me beto ma wo region kwa ye panyini omo na to abama ye me wo national ye to abama ma ye ko panyini ya nhwe omo yie die mu ne be hwe ye nkwa ye yie die mu ye die ho abro okay sa abro no na ye mpen ye pese sa abro ni twa wo so ame ye die ho abro ache de bia ne yakofo bi wa bonten ye se wonu ne di mu wonu ne wo nyansa
Adwanaba panifo ka asem bi say tikese ennuadwe okay Brant here friend Frank Usu and say hwe policy ba ko pe wo de to form ne yeah adwene dan itiri mitimi ni din komo me panyini na masimi terase o politics hunyansa o nipa nkasa personal hunyansa o nipa ho abotre Adwanaba me ne wo kasa sesi amafo nyina bedi ho adanse ese ablante ni penkabo mu enkambo mu o pedi abaso amemai mu no eso time I will catch them me say o pese o take this move no o make effort bi say o sreme o membo ano mani company mfo so no nchiachia omo no mfa nakosem enti o manim Adwanaba ye ko nipa so nante ye kokopem say omo ba constituency cry executive o mulusu election cry ko omo okay akom na so no omo kokasa ye obia so ka sempa de kire okay obia ka memisusu say enke bia nka bia ne obeye obi say obeye miyodum de say mempe wade e kura ye ho ne ho okay asem okay na ya sempa abranche je ne feso e de to ne botom emi e de 90 enti da bia ne ye nam no ye kan asem bi say so obi kan ye se ye yemfa nya adwuma okay sane pese so ameman ye ma yemfa ye se emfa 90 me medi abranche ye friend Frank Owisu ansa manfo sane mrane wo so am constituency say red bone no ye medi nachi so amefo nyina sa di din a esombo asa di abone say the grassroots commander Mira Hassan no akrafa bi so nye nko yewura Owisu ansa ho mayentio Adwanaba metia matiefo awo kronum abohia titunu nana no matrankonya ayewo me ameka say efrem Anas Osman efrem Anas Osman the entire masori emedi yewura Frank Owisu ansa achi nyina ne say yewura Frank Owisu ansa eye abrantie bi a o hye ne djuma di ase ewo ye branch level na me wo kronum abohia se ko ba say ye limited registration a se uhu yewura Frank ho a so nkuta aduane o de bre emabuna ye ho a ye adwuma na oba no wotu no botom ayi sika de aboa eye emabuna ya no ana ye mudenti nyachi ye fa ne se no ana ye mde na me ka asem bi wo ho a ye se akura nka panini nka na ho ana nka okay ewo ye MPASUASO ne bi nsi da se ye branch elections na ye be fa forms ye be fill forms se eno na ye fa na ye de aye ye branch elections na 2022-2023 ye mai akonya me ye PK forms ye fa vetting true vetting no so obenya contest akọ contest ana bia ye to aba na awe ni afei yen executives a say nipa mienu bia na nipa miense bia yi omo se on be PPC na di no ye na ye beto aba mo ma se no abedi aba candidates o afei koduru se delegates list ni mpia ye di nyina frim nipa ba ko mienu bi selfish interest nti o ma yi di nyina frim ekwan be ne be fa so a ye din bebam me ametie yi na me ka ho bi okay me din nim nti esu ene adwadwo a ye to nti ye totu ye ni a emere na so se wo se san akoto aba no so ekwan be so ene be fa so ato aba no nti adwene e ba ye tirim nyina ne se sa na tie de a wo se timi di injection to ade no so se ne sa Anas me din timi mam nti be de wo di injection be to ade no so a unkuta sika kura de se okuta be se 150 million Adwanaba ni sika ketwa na namsa yenua Frank Owisu ansa ono de wo se ompa sisie no pepepepe yonti no omra yisu kire no no otundu botom yi ni botom sika 150 million de my branch say sa ye din na pese ba mu na pepepe yo ba no nko an ye se ye hwehwe de a ye fa sa sika we nko fa injection no ye den ento so Adwanaba ye tu sa na mo no e de injection ne to so na ememe da na ye beto aba na ya anto ni following week Sunday ne yekoto aba no asa na kweseda ne beduru no na mpanifo aye true eye injection e de to so no na mo no na da romanti no na ye nyina ye din etima ba be wuram enti se ye gina sa de we su kura se ye de kan so no obi epre e won pasua no so a untimi san enua Frank okay na onkoto aba na onfo bi ama de to so mienu enua Frank de to so mienu enua Frank
esan ade bi a na bro adwene ntiase so say for now ye ni camp bi a wo so ame na ye koto aba na ye oba bi a na obi a wo nanso ye nua Frank sorry ginai aduane duma obi a na wo branch wo center a na ye kwa koto aba no ama obi anya bi di enti nei se wo sorry se wudi ye nua Frank achi na wo bone chi doma asema be ka fa no bebre die minimum ne se for now ye pe obi a wo wani so adi hu na wo ye bibi wo tima ye bibi wo so ame ye busa enipa bebre die omo ya omo ni die omo nka na anu ye kohia mpanyimfo bi ya na omo so pesa contest bi na ubusa me bre ya sem bi na eboro madwene mente ase so na esen ko wo so wo ba wantima ho so na ehu wonu mu enko fa asem bi ama wo enye asem ne ye kofa ba bebi ade ne dan wan fa nto ho a efiri to u kan trouble politics ho asem obi ba bi obi hia ya ye ba be ye obi onso be kasa akire na hwe asem bi okokan ye no person o kire se asantefo de se omu gina peace wo so amiase kura emfa omu vote no kofom kura ibusa no questions wo no hu de wonka wo de ye wura bi ye friend baba dambasia menim se wate ne din ono ye emfa to hu baba dambasia wo yisirmuni nti no person o kire se sirmfo gina wo so ame ha se ya omu vote hwiri nti nasema wo kan nyina ne se Frank wo so ansa ye santinini de on sem fata se ye to abama no sa de nya twemu minim se atwemu ni se ye gina sa asem yesu kura de to abana goso ukoye sa de na edi ntitimu kura beba party nu okay edi ntitimu baba me wura me ma wa me ne tini ko wie we wura Frank so na emi se nkomo we ye beto aso na ya atwe ma ye mo si ma ba ko na ye nko wie wo ye wura ma me ntia na me fa ntia so ma brema west for ye ma mo son for say boa Ebenezer do na friend Ritabe okay na ADUANABA ena no pay a we ja ye bibia ye di ye bra Frank so ansachi eye redbone enye bibia ye duty no aye wo we ndc mu no ya ye adwene say ye pe obi a obeboaye obi a branches grassroots no what ye no yasem na we asem enutina ya ja ye bibia ye say branches no delegate na adani do ayebakoto we aba no ye sre anope de ye ba ya eye adesre de ena ye de to NDC delegate from no nyina enum say adani duru a yemfa akonya no ema ye nua Frank owusu ansa obi a ye hwehwe na ye behu no bi se mene na anante achepa entiminim de obetimi aye PR so hakaje bema ye mai oso me mo sima ba ko mi ko bi man kan bi de ADUANABA me fa kwanya we na me chire ya tiefo your friend is Zakari Moro Barak but I don't know from acoustic me wa JP Pro electoral area me na you say me ye ward coordinator okay and then maduma pantin ya to me so aba minuan bebe minuan ma kan say me brebe me I speak the minds of the grassroots I was a political parties na ebia so odin in a sense that aye omuntie ye na ye form no se be predators aye na ye tie ja ho eni nim ha we sisi ye chichefa Frank Oso ansan ye obi a ye ne tie adenti na ye kofo obi and then be say ye ko say ye nto abama no Frank Oso ansan aspending no ni sika bebrebe was staying the time wo kunu ho ma NDC adenti na ye ma ne sa akwanya no ohwe ya ye di na chi a average age of 42 it tells you say elections are here we the youth no and eko akokora bia anim akufo da me hu say dodo amfaso bia ni so ensema mete fa o na ka je o ene no kre okay o kind of one policy you were shocked oh yeah me pa cho minister na waka say young guys na yeti ekutu no KTM is he able to produce one policy aboa na youth on the constitution this young man hwe waka yakwa me na unhu asompo a yeah Chairman Sabonso since 1996 mpacho apatakura bobi wa hana na yenhwe ye nua no yemma mistake a esi e woni wadi biase NCBM esan say branches no ehia we say okay empenifo bi selfish interest in yesi nkofa we mra and the man 2016 election ye lose parliamentary seat no and the good people of Swami there ADUANABA
nyama obi ankofo obi amehye yekon woswame ha ye ne franco ye ne yewura franco wusu ansa ene eko ye ne obi ani contest wo de obetimi atwen 2038 yo ba bi no na watimi aba na this time around ne de ADUANABA red bone ene eko because ye ntimi ma younger ya ne ho ofi anko betimi apema aspending bibia 1 DC na yankofo obi free ba bi say na wona ye say no bra hwan ye mfa obi aho ADUANABA ti so amene okay ye ne red bone na eko woni red bone na eko na kan se bi say ye de obi begina ehwe yi broja jemfi mo de broja jemfi ba ye no se wo de ko ha mu timonya 14%. Suleiman Mohammed enya 0.54%. Adam Mohammed enya 0.27%. And Muniratu Amadou enya 0.15%. Tibroja jemfi enya 14.05%. Net is number no when you 10,000 plus. Suleiman enya 413. Said Osman enya 211. Adam Muhammad enya 203. And Muniratu enya 112. Net is and Semono enya sana. Yeah. Yanko na yani PR the Mass Sporting Football Club agra yenti o se de unua no market yenti and waje bra udi Sporting ni Ra Frank usuansechi agra beda wase eda no pe so makonya se memedi minua yene ya dehye bibia ya frame me Manuel Kofi Bosompem do na frame Justilo okay we Sporting time PRO I am a boss Franco Usu ansa I see a ope MP I also am ya best NDC mine NDC mba NDC busua a also am constituency say akra yene ya diem ni Franco Usu ansa yene ya diem ni yesre obi bia say kotogegu form mumye so no so hwe okay because do na ba mumye so no hwe mo se ade bia so hwe bia anye one say in politics and say narrative one say ADUANABA one say ade bia so bia anye okay media so nim say menua no day in day out me na na because me kan ninu papa wa ya te say adaje be boy okay mo menum la le so no be NDC delegate esi anyene for no tu anyene for sem le ni du a ye manomra no yewura Kofi Bosompem Jeslo na wono ana ye PL Edma Sporting Time Football Club na yewura Kofi Bosompem Jeslo ne ne birthday ne ye na woda yeso onyankrompon bambo ne kese yo Edma no se ofani nsi mapoma adwaso ye wo yo bia omanu nye ye no onya ho de nya ho keka efanya adwuma wo de ye ma Sporting Time ani Ra Frank Osu ansa aka Red Bone mami ko wie biwa Frank na mami ko wie ye beje bre ne yedinko akwa ye hwe empempi obi jepene metu Franka meyese na sade ne domdi wachi omude wonmo hwe nya hyewumu ade kwakyen ya wo so mi na mka ase meko meboa manko bio yetate yete hunu pa enti sade wo se o manfo adaje no mo bre menka ne sa wo betumi aka kire wo titafo no watiefo se wo kɔ no akwaji nkunimdie de aba na enkonko bansa ade bete no minko biem na manko dia sendia na se sade tumi na sama chemesa bunsu mi pay mi ba betu no o ba be dey mi ba betu no u betu hwan mi betu chemesa bunsu u betu hwan chemesa bunsu u betu hwan na chemesa bunsu ya na ye ja no ye no osuno no ye na amna free enwulam abafie ene de chini na sine so to ba sama na ko eti ye ba be yi chini no na ensu abono na ya chini ne yakunu
Okay. It's no idea you have to know. Okay. It will mean who need to be our son or ba no ba catch me say me step down no ma. There be no. Yeah, sika betumi influence you. Oh, me. Oh, yan hwa ka wabo. Nigeria times 2 na trans. Na Janaba, edwumadi a medi amaso am constituency no. Me ni so betumi de sika bet. There be never. Maybe see. Second me say bibia. Second Janaba. Second me to be. No be me deal good and diamond. When the sika ba be dada me there be enya adwuma. Eti ye ko e dey na wodija watiefo ene anopei omuti agenkwa 101.9. Anopei die. Se me ditu asi ahenfo. Me de kan achia obibia. Kakra me di etwa to ne say anopei misire obibia eye esi ahene ne etu ahenfo aye woso ame constituency mu eye mudi hye made nyina Frank Owusu ansa Muhammad Aroma mudi din foforo akam ho the grassroots commander misire mu se ebreni duru na ye kɔ akoto abana Madawroma monhwe dwuma pa amaya maso ame constituency ene emfasudie a mpese mede eba constituency mu na monfa mahoden ene mutumi enta machi na monto abapa ema made nyina Frank Owusu ansa mehyemobo se moto ema me na mebedi manim a mede odo ene kroye ene enkabomu ene ye nyina no yebeka abomudi aye adwuma special me grassroots mire emfimuda entino anopai de kakra mede ema me etu ahene esianfo no Abusiafo aha na edi dwumadi en besie ne Ewura Frank Owusu ansa aka Redbone grassroots commander ne ani no edi nkomo we nya de bedi kan ne we nya de bedi akiri ye kɔ yanim no ye bedi enkomo no a esanse Owura no wani suade hunu esronko a se NDC forman sa akwanya no a obetumi a execute na ede mfasode ede aba ye beda na se so agebre na obecheche nsem dia amaye na nsem no dodo no ade akire ye ne ye tete nsem bi a ebi kafa no ho ebripam oba ye bebusa no no yi ano ede amaye ye na ye ho na ye nye aboafo nkrato ma ye ba enya betafo bi They might to some kakre wa supreme. Yo, coffee, oh my, ya woman, oh many, ya mamma, Yenny baby, ya co, what ya warren. One some, one in pa, as I dip of you, Yamo ember, sa penalty o manu be ye jami minu mienu so aya jenkwa 101.9 yanya aboafo nkrato ne emra ye ba yanya bedwafo be sinkonwa He wants. What's the wedding easy? Oh, you butankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where you hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Semu whoma yeshepe. Linketa was a my husband is sick. Hey, Jamo Tornado. Nabas no what's the water tested positive for malaria? No, never one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick.
Many wedding gonna me make up nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. I don't know na. 1.9. No china na dui. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want so day. No donna. Man no ye done. Indeed, woman malaria and to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Abi national lande afeya bejia kasi na bedwa afi na madwuma no beko so ankasa bema na wo inflation achini for wotom se potos no anyway ni age saa no ade wo de loto bia na masa choko ya wo hia sisia ne
ana mampanyin na Adan Kwakufuado Munich security conference ekoso akwenya ekopiase na nenkasa yemu no na wo kire se abibiman yedi abene ache ewo abentuguro emu si atwi abanso otubrane de atu aban a ya to aba wo mra kwan so de ama no abibiman ya ble Ghana so abremu pa em wo de ne papa 1972 kutu a champion kura betu no na sefo nyina was international community no emwaye won say ye bidi asa de ye no from into mumwaye pa mo for measures in wo o mun take action ya asotwe emra anya say bibiman na do ba hu bibi wati bibi ana so ye panyi won tena fie ma sefo amfo na nei osi wan na kasa sa Ghana mampanyi na adodankwa Akufuado we ye de ye twema ne bi no wo ka na so ndo koduru wa so ndi won chare no wo boni tirim no wo ka bi onye sada wota ye pa mampanyi mu ntirim Akufuado enkasa enti we ye de ye twema no a wo hwe mu ana wo ka ne sei na kon ka sei but no na ye me wanwa you say actions speak louder than words so one say anka yesua efri yem fum so oda da mu enti aduaba anka ntekuma tenase a wawuo no anase adi awuo no ntekuma tenase ntonko okay enu nti se wonu se ananse di wui na se ntekuma so betena se aduaba nase a na wo so wotin enum no fonfon a ewuo na bi na abewu enu sign na Akufuado ahu no 79 ni 69 and 74 de na ne papa mo de ne kwa me nkoma mo de no na o man kura nsai se de Akufuado ase ni to this extent no okay lima motam na ku ni ade ni nyina bae no na ye pro wo man se de Akufuado apro no etu wonu a sense sa danger no wonu anu so wa create platform ade maku wo Ghana ovata wo kan isi na person o che se sa bla no anaku koso no because wabo liman de 69 edie who person wo che se ku no ye che enei kabima minkabia ye wo mu ya na do nka say mu wo kan bibi se ebi wo adwen bi se ase mitwituo ebeji tumi bidi wo manfo so me so manfo so a eye be ne ba bia ba beju sa de no moaye hwe international community any oman no and tune yadwene to that but the coup administration was far better than the Akufuado democratic ofata the coup administrations na me kakra me hu ye no far better than the Akufuado democracy ya wodi ewura mu yi ye wokrodua mu ya wona gini bisao coup si ye okra ba kokora ma wira anti by yet to aba democratically election ewo Ghana ha ama nipa mako nwotwe etimi wui president ntimi nyina platform bia so enkondem sa ekunkom ne da yekọ ayawa so wegon ekoto aba awia kete ema enipa macho manfo ehise face mark edikoto tutuo ebubu bi mo enamu ema enipa wui Akufuado ntimi enkondem it is Akufuado kwotena Munich aye German na so ko kasa asem we ya no wa hunu say wa create platform for coup in Ghana but we can assure him no matter amount of the oye coup to mean Ghana obelusu lesson with the MPP akotena that's what one can say coup be Ghana platform na wonu wa create no wonu wa hunu say aye conducive for coup than the runnings no ye no abaya wo nim se 7 producer eniema nkoyi eti yankate ye coach according to your size na wo afa na wo create more ministries and ministers at the mawo kunye useless government na no say ku ni ABC na menua o ka say ye democracy no nye democracy na ye protect and you can say abotre because democracy goes with abotre and say a military regime the one in Kwonu and Hokrano, Uncle SMS 1, SMS 2. Kwonu and Hokrano, and Kiyin Friho at the Fofraba. Because I never MPP for now opportunity say,
yetimi sisa presidency ebra ne time on so ye ne de MPP ni na betoa so a enne kufuado akombe pamo no edi ni papa aba okay say wo ma MPP opportunity de nye Ghana fo nyina party na ha we ne power enti yem for opportunity ni mano na yanka say president no hyehyeye a wo ye se mo ni nye ho a mo betimi di nipa foforo aba enka MPP fo be pamo no edi kana de Japan abeto o meto aso mano because who say and my papa be work Canada Japan mukra a chen a kufuado baumia government here ye uni could do ya and about 90 MPs I can one permanent finance minister me boara including was a chairman sabonsu oh because yes I don't just say kufuado no mumpeno minia na wo na wo ye leader na ye we to me nation sa managing ye mani ye say what me managing here obeka say anka omo be take another decision. Who want to manage the any and to take his decisions? There was one pamonipa no. Was one pam. No, yes, only one more quab and chromo. Only with 90 MPs who are 137 about 90 of them when we are margining your pay. And the same case, our move take decisions. Say, young Pamo presidency, near fan power from Ra, and can we deem success no, and can ya MPP 1 and MPP 2 within the same fourth republic. And to one say a dear one Sunday and run 1 week. I know catch a chief executive officer say many. Say Ghana buy you mean who so man who children say damn waka. And ya which them no man call ya you cool at a buy. Ya pay a 1 year only of once no. I know say a buy net to military buy and I say even elected government no and ye no de cool ne buy. And our confirm say we what administration no I yet time since Ghana come to born. That's how we can here. Or since Ghana come to be or who be say that na who be say that no so ye can so ubetimi aye ho bibia ma na ye you and na what you aye nhwe expect are you saying that na dan Akufo-Addo eno me mu aye din wonye hwe sabe we ka say what the nsa ashe ni dem rifem me say na do nye hwe on taking measures be a day a resemu hwe nipa mu so oh e break akra we ye hu sense bi beba oh e ba ye no say Ministry of Trade now why you there be aho kire ni nti said ye waka say Ministry of Finance and I say Ministry we take over no me hu say ampa say ministry no take over. Oh, Ministry of Road, Highway, Railway, Aviation, Macabum, enti ministers no, mudi amunko tenefie. Na we say take over no 1 year juma we. Na utimi sa ko kreti Ministry of Local Government in charge of presidency. Abia ye one Minister of Local Government and Rural Development. Now the OBMwa, esa be ye minister, substantive minister, pay as a substantive minister. Unya mambo for okay you know mine now to see from from the American say kasa no kwaka ye ne de I say ya twura ma no no want de no work na se e no kwaka bie na ya de say free wonu animu pa no work an enko ba bi ne hu mienu ya sam say ha kwaka we na me kwaka say akola ya ma ne poem say poem no say ya papa so tiase so on tiase ya de ahya ne say the caliber of Nana Danko Akufo-Addo baby a woju betumi akasa say adiena walking kind one tiasi and walker and you Akufo-Addo na bed addressing me no be no catch say there will be no haircut okay actually you call your haircut and you Akufo-Addo na catch me no say IMF for power there over the dead body Akufo-Addo anka okay actually we ye na call IMF etia yo nwanwa etia ye nwanwa na ofata no watene ka ma me komira said eho na akraminti no Diana akra ya fasa wa konya we se na ya chia wati fo na Diana because of atade o man konya se ya na obekasa kasa en me nwanwa esa abrantie te se of ata onya sa konya we no lutimide ye ya na se obekasa afa seku na eba no anko de anka neneje ho edena ba wa masa akonya we dia ma mema wotiefo nyina akwa aba emraje nkwa 101.9 so na memfa kwanya we na menchia yura chama odona kwa pia anu amekopie baby okay na mrante kwa bi di nkomo
na mete ho no mudi nkomo na umkofa chama odini ngoku apia chama koka edin ebemu rante kwa ni chese umochi na hia omo honi so nipa da se ka se asante ka se obi ye nipa yes sawote asia mantin din komo no yes nipa unyuma bedi wachi nipa unyuma bedi wachi de hwe achu nyankopon fa de crazy we obi ompo onim ne da yeah my study a lot of stars obo so bia na in study asem na ye me yasa obi ho meeting da yeah hu ma minim ma me fo bia me wo mo numbers a me hwe o mo stars ne ma papa fo mpanimfo ne ade it's like obia na chesa nipa wote asase so ade wo bia nipa ho na dia na ya na se dia na ba wote asase so na wo ye papa wa wote asase you don't feel it baby you what you say and more media for no crash no e ba sa na wo adua na ba wote he na nka wo fato ho so se nka wo be ye atwo ho adwuma ke be ka so akɔgye bribe se bi nya me no kana no person ra bi copy baby a wo kafa e bia kuka ho no wo be na adwen kra se e bia kuka ma obibi e be so kwa aburo nya ya ma eframa no kwa bi amfa wako pi so yes and omo mpo so ebi mpo omo nim so ye presenter baby they didn't know omo di nkomo che so omo nim so omo and na ko pi so papa no enye se ye betena ha ne ye kase we nipa yes we nipa nti ye be chia wo chama wode no kwa pia bia obi a na menchia party mpanifo wa Ashanti region menu ya kan because can come okay and said weekend the general secretary menu ya kodua ye mechia no ne Dr. China ombe ye mechia omo nyina time of friend na me wo school ka chen say we me kasa be ntimi an kasa bi na akoba nti papa wakodua na menka mo ADUANABA memfa kwanya wes na menchia me ama konta prince Vamao what's say utio pa yeah chiano yeah no so ADUANABA ni pa the prince baby I will be ADUANABA so chia okay na menka ho no nshira ADUANABA me nwanwa ese 21st century yetiminya obi te say of ata because of political gimmicks and I say I be a person onya bi no expediency yes tim ka say ku pa ye chen democracy ni wo mu na so no anya kwan because of democracy ntino enne
me style of politics no. It's not about say we na akokana say we na akokana sa ade no eye mai say o man ana say ebebo wiase nyina ye ni so eye African friends United Nations Development Program UNDP program and a sideline be so make keynote address and walk catch up brofo say eye mo I like the picture of the president and say what your president we are osia brofo na because or no mutena table ba ko sua ade a ono nfa ne say even politicians as abrewa asase we so kran or your experience che bebre ni ntino o kasa kire o mo say kukudufo. He doesn't speak as an African and they be on the way timid was someone na mo hye kire maku ni ba na ku na e ba no so no emwoye as an African a United Nations report about 2019 annual report on coup d'etat. Yeah. Africa na ku wesi pa be Africa na continent bia. Na aden yentimi envision up. Na yani ankase hu se emwaye dia. Aduanaba utie the president. That is why na president na kan. Say mo be boama mo ba hyehyɛ enkofo bi akyi amaku aba de bia ye bɛyɛ ekombedi enkofo ne ade ade bɛdu ya no mafra abetena sɛ de mo nyinya amane mo kyerɛ no bi mo moye na sɛ governance ne ye na enkoyi a ɛno momu na mo mɛkyerɛ sɛ de yesi ye ne ye na yesu ye ntimi mpege ye ho. That is what the president was telling the world. To mo so ma action enkoso. Yes. Yenya dia be serve as a deterrent. Na streamlining. We have to change our mental attitude, the way we speak about ourselves. Okay. The way we look down upon ourselves. Reality compression. Yes. Because and then pay aboni bia mama menua of ata home friend so kwa akoka say but because Nana Akufo-Addo na akoka on pen na Akufo-Addo di create you into was say na memu na obu no eta enti anka ku kura na wan ko pe bri bia me kan say Edebe na attention John Dramani mama amamu. I was akate say onti obi a. Okay. The Ghanaians ehun say ade defend democracy over 4 years be to abenti no. Why shouldn't we wait? Ye to abawie ye 2012. Aduanaba hwensem esi ye. What you say? But the president has had what is no. Was it there be satam nante pajama? Wouldn't say had in the Cuba. Okay, our passport. Yeah. Wouldn't say had in the static coup. Yan Tim was meant to me one we are boing away boana kakra jasum. But the president if catch no. This is not the way we should go. The president had been consistent. I almost a many told me so my breath the whole Ghana. If you say baby anyone because of 7% me by me. Nemo me boom bukata. Munyina mo but enya man nkonti ba na sekan ene de ye obrasport ye nyina ye hu okoy no no nkasa wie na bibia da de I'll go to court enne wo che sa akwan na DC fu akura ohwe ye no omu se ese omu se fa akwan no so eti akwa wusi form je na ba mi si form no ye be se ese ade efe ne ku die e magana ni bia bi manitrim because ku bia ni we ba e yetototo se wase ni pangu na gabo ni pa ba akokra ngu ni ekoto aba ni pangu yeto aba wa ha ni pangu ye no e ni pa ewu ne hefo na keka omatiko ekoma ko okay hefo na ye keka omatiko ye ntia ne yeto aba wie ye a esi edu nketia ene ne nkofo ka cha to mo wie ni nto mo ntinsi ekwam enso ko gina court case mo ni evidence recently just about 2 months ago ani edi be di bronya no wa ko gina se no mo ni evidence okay. And so no catch and go for some cocoa and warm. Wouldn't be pass out of your show. Wouldn't be pass out of your show. As citizens and politicians and I hear we. Okay.
yen hwe omu ye papa obi also opeku no se ku nsi o mani mu ansa na wabedi ade yen ka moje mu ansa na wabedi ade eni kwa se Ghana fo ikra ni eni kwa se Ghana fo ye fi won mo mira se kodwo boate na watene kan over yen hwe manzo fo hwe ahon ni eso Dr. Matthew Oboku Prempe na pose good for oil policy no ho wono ankasa wo fe nani obenya wo koli ani na wodi edi ade na chi efiri se yadi begu ship mu na yadi beba Ghana ye be ye free ship mu yadi be ko bog oil distributors ye be ko OMCs sa ko sifana consumers wono ye wura say wodi nani di echipa na asa Ghana no ade ha adwen da watwi bi also fu be ko sorte na ne bo no ne atutu aduane it wodi nani pa kasa enwa o sa wana e kase napo ba wodi ma menti we mfiri wanso mini ya said boating minim se topic na wodi ma na ya wotiase o otiase pa wotiase de ne wo ko exam so be fail o sa enne wa makura nkaye enne se wa makura nkaye number 1 nunu mensa anandisi president bia nkogina ba bi da nka se sia de Ghana ye hwehwehwe abrana president leti akonya so na Ghana ye hwehwehwe a don't call for coup na wo ba ya no pe ma call for coup dabi be chese komo na me ni wuji me ka se coup emra dabi coup be na te kufu abadu na mo wo ka se na do memu na wo bu ba de ye wo mu sensie tetenu a ya twi soja aban betu eso won fa so tina kufu adu democracy sa that means senka coup mra de kufu adu de yetim sensie e more than coup sana wu aba yetu abama yetimi bo obi na mutu o mani wu ene segboat ya confirm say ya kaso obi mu nko street so nti e wo say nipa wu okay enye criminal mentality ana di we beba eso ni wo president wo tie konwa so okay role sitina konwa so 19 years ama kufu adu ya ba ye demonstration entu de wu ni say siyasa di democracy na ye adwuma sa no ma ne ehunu ye no enu ka se bi kasa wa nwene hu no kan na me chese o be so chese se di democracy ye adwuma de a enu ka se ye to aba em obi ho kan enu ka se ye to aba ma etuo to sa na wo kire be ne beba obi kura adwuna ye ne se ku mera ebra wo se south kadima wa busuafo achemfo na enjoy na ada trouble bi hunu sa ye de ye nka ho ebra wo ye wa appointment with you wa party no mokra no wa twa bi mu agya ama bi ma hunu se debi ade papa ye de enipa nyi mu political party nyi mu abusua bi nyi mu ana esumu nyi mu ana ekoso no ene be masa ne ma we nyina asie na se wo hihye ne ma yie na toto ne ma se omman panyini enye party panyini na eniema ekoso a obi akura ne obenya ni GSA yenkole na se no wunu wutiri ma obusum kune wonku eti wo kwa kasa afutuo we akire mrofo no enhihye ye ben na wo ye because wo kasa African kwa yes African kwa because African leaders are greedy asem ben na bawumia ne akufu ado ameka ntre joma ama anto Ghana fo tirim se wono die under ne dream obe protect people pers and she say solid police ni bi and even civilian bi crowd be sorry so oyekua no say public person na o ka so obe protect no we protect and na wo de yard foforo obetunu say wo di sika na road draws nipa na de yawo think na we nu ko bia ya de ani je na aye onya support wo nu bi da what will be that? Me patro me busa. Okay. And now we entina me mawo influence be say within MPP 137. Let's say a 99 case president. O decision we ya taking him more party no minor. Cool be na chance ade. Okay. Yentio. Na patro what you say? Enti say you can't somewhere ha. Obi no we calling for coup. Enti me maka say Akufo-Addo a prepare ground for coup ba coup enye adwuma da. Amoja ne na nanu hwegu ye ene Rollins adwuma wo beye ye no enye Akufo-Addo na besesa sa adwuma no. Okay. MPP wo se me nua set wo se ka no ko na Akufo-Addo me see
Nyamimfa ye bone ncheye atu wa wo ye we se akufo ko ne wo yan ko pe pie no obedwen sa me see atu wo se akufo do ne wo yan ka set kura wa ebe pa asem ka save party no eye below bed ka save party no because wo se akufo se wo party no ewudie aye kan sa ka ku atu na ase ene ka na ko ya ka be save ga na ye tufu kura wunti na ka yo you tufu kura na me fa ye nua be ma tu kransie wo si se ayi na po ese me pa cho nyom na be ka che ye se oil for gold for oil no eba no ye o man na ntua ho sika bia anya na tupo ya na ye minister nya wo ba ye na Bank of Ghana be ka che ye se ye diska ana kwaje ba ye anata be wo di e kira na no mu si ade ye hu mienu your barter system your barter system o di breye no enu do mo ka che se o mo so di gold na kwaje na fe do mo ka che se wo mu ana we yesa wo broker this system no so e wo ma ye ma MPP nya na dwe se wo ye smart na o faili e ti da bia ye ne busa wo mo se ade no ba mo ka che Ghana for say the gold ana e kwaje oil manka butter ana manka broker system and deal no adie no mo say yeah the gold for oil policy and that deal the Ghana ni bia nim say sika kwa ye wo no ana ye de kwaje oil e tie no mo ka che sa ade na ye mienu two streams mo ne ye kasa ready for channel still now no wuti Mr. Uncheche ni mu ya on menya policy ni kakraka wase still na yan first came through my way mu na koto ska bia ni we traffic ye yusu sa ye ko ye no OMCs for no ebi wo ha wanyi gold no ento no che wo say me o broker bi wo ha udi kosi ni so a fa kosi ni so gold no man na gold na depend no man na pen pepepe wo de man na omo ba me sika no ya ti ase ne e je gold still na gold ni free o my way ade ko e but obi for MPP for dia o kwa gold wo ni straight for brokers ade na MPP for mo nka no kro mo criminal mentality nti tem jomba ma gbe so be package ni e ma dia be hye ye konfa ade no mo ye so criminal to steal from the public purse abani ba ko wo Bank of Ghana shawonsa governor shawonsa minister shawonsa deputy shawonsa deputy council for president council vice council for wo ko no assemble na wo ka kire yen aye ma wo kwan on so me ka say MPP on say nyame ya adom na 2024 mu free power including one president omo be damu wo free power any the of mama nka me say omo ye be jeri wo mo they are so criminal to a sense obi antimi fo bia ntu so mo ka so ma chemo nkrofo nya agum omo che wan no mo kanya power no betimi a che no because mo so mo ba munti munya ba ku bi de ni escape go to eno ano PDS nko a ebetimi de akufo ado ene abuachi eja akon ene gabi oche da akom nyina akom PDS nko a hwe nokure wo mu ne se oman no akodu mpempenso se akufo ado ne ministers ne nyina hunu se omo ku opposition enti yemfa kwan bia ye betimi bia ne yenwia wo man no na se eso eto otia ne yakase ina ye kan se ye ni sei ane ya ye ni sei omo ba veba no de na no be na in all no minister no say obesity up o follow ade no opanyine o say won sabi obi a sabi banya badwen ba banyansafo a o kodo afuo na wonnim adekoro a wo kodua na afuo num na wado afuo no ma afuo ni fu afi no wo be ka to say me be hwade a me dua ni yie pa won bi da me busaw sabi me no me no nyina ye tena president se afi ne so no wo kodo afuo waka kire wiase nyina se me do aburofuo na wado afuo na aburo ni ni ho afuo ni fuba na die na wo bedua afi na be ka kire manfo se afi dia me be hwade koro a medua okay e bi na minister ye na dwene ye se sabi ye nwene se dia wonwene no wo ka kire se anamon ABC ultimate kan minister so wonwen oh yes sana me hu no there be offer me sana me that's my opinion and I have that opinion no kwa yensum me ka say some but that's my opinion the minister ne dwene a anka beginning na o ka kire se ye tu sana mo we na ko de nani ebedi akire
Aka wo man ye man yetru kan na chiro baka je say afei na me the way afei na me mani be di akire na kire say we ye failure enya afei na wo ba ku mi say wa mensu ato awi thank wo ba ku mi wo nsu no wo hunu say aha na me de me mba begina enti me ba no beginning no minim school a obekọ na me ye madum na se ne nwuma no eye and understand that to say dia aha ne hanam de ne beko so we obi a we ye good amemna ye bia doctor amemna ye say and amemna ko clinic amemna ye say any proper planning no ye fa no family planning but what you say won kan ma kura ni manwie na wabusa ho say na me kura me ba amemna ko school na amemna ye kuya and amemna ye na wonni ma de kura the foundation kura wo de wo ba ni esi so etimi anyi minister ni na mpacho wadarumo akufu ado na mu ne ministers ne MPs ene ye hwan pa na wugini di waka asem bi no nsampa eye Ghana asem onye ndi isi asem nya MPP asem ye wa nipa sika ye de eno a na ye de ko etu ofa wo so na misa da na do danko akufu ado ne wone na ban omunka bi ni o maka abemu omunka ba ko pe me mamba ko pe ya papa ne ka che so be ye planting for food and job that's why ye awoka nyambo tire bia na o ye journalist awo ka kire ye say Syria ne sa na ema no oye ewies akire na wo je board ye ho samba okay me bua wo se wo bedua aburo na wo ba na bag ne ye 1.5 ene aburo na wo se ye nukura nti ana wo ye planting for food no ene 6 million no ka kire say why ya de na mana ye nti ye mo ye sema and the Kufuor regime ne ye mako every Burkina de bagana abraya ye planting for food. Etu kasi sabani tinase no planning here and ke be kra mako every Burkina Faso ababra ye planting for food and job ye twesika twehwe de agum ene ye free education ko various secondary schools na kwahwe aduane kura ne be di kura bi ni ho na banya wo penane no penane ye sadie ba enema we besi okay enti baba menua no kure wo mun se Akufuor do ne ministers ne MPs ne appointees omunyina ye failure omutina wo maniema ne sewie afen no ma be kabro for tentene ya fe na ye be ye ne ye at that time na wo the policies ne ba no measures be na put in place and wonim say oh me tutu we enti ya ha na maduru na me next step nie want me amaya saade no etimi akrokro de John abu o man na faso say afena ka say odu ani be di achi first ne hwene na di achi first na pon ne hwene na say ay good for oil dia na policy o ka chepe ni musa ne hwene na ni sam kan kire mi busa na ni do ti musam za asem nya na mi busa na pon mi busa first ne hwene na di achi eye kasa enye pikasa utwi kasa ni bo na wo ye ofa enti a good for a king. We see for some foods will be a yamao. And for some hour, your first consignment in the bag. Your first, they are praising them from so. Oh, there be said, you can't see Adriana, dear buyer, price are ye, and no market price and so soon ye benny womb. Adriana. The purpose of almost years I'll go for you. Sabay and Nipano. Also, I will no see can go to into one father from them fast 1 year the end to so. By when I buy and what catches is 7 years gratis is your catcher, yes, sir. My brokers in the deal, and yet it means I put the brokers in some way. I know more than the first water to swap. Until some pie woman any day in it. Well, I have a and fast and I want to cano. Ebre bedru ye na de chi ya sa to petrol mu yentie we of atasi de minister aka no de onyintum Aduanaba bia makasi yenye opportunity ne ne mpanimfo ya address citizens na me de NDC for I know how they omo onkofo bia omo target wo what I say they know say onkofo bi o hasabi omo de sabi ensam bia beka bia se fa komo se fa komo yen kan kire omo sa na yen ko 10,000 omadwene enyina baby because of say aho kire wo ne yen fanka yensem be mu bisu de ba be ka sa kire Ghana fo a omunya MPP fo omunya NDC fo no mo de atonse ne so omo ko retreat ni wasanchi okay enna yera ye friend say Mati Opoku prempe me bona baso me bona baso papa with all this hardship, with all this economic challenge,
with all this world economic crunch, you know, still now, no, our light is on 24 hours a day. Okay. Since he took over. You do me yes, okay. Okay, you do me yes, on the buy. And we haven't get any challenge. Tama Nigeria for bo oil home. Actually, yes, munya been from Fanko. England, Italy, not Ghana, still now. No speculation was yes, we had the best short to be seen there. Me who baby I. Ya the gallon and then more piggy. Send a board you send a board for you bito. It may be you, doctor. Matthew Poco Prempa Bosso. Yamisrano, or education sector, how he performed, or Bar Hasson. Very competent. Who be saying this if was a one or the challenge, they will not know, but they will insult him so that they when and Ghanaians were listening. I said, no, now, what catch and say, when they had the Indian Twabba. But me, the Macacho was a papano, yet, or then when they had the one arm, like 24 hours. I yin that is soon can be more me unia, or mammy or what as of market. Or what as of markets. Then I'm in your debate, Empro. Okay. Nenam, Empro. Night the Bia in your Adianaba. Adiaban alcohol for you in Abba. I buy and say first penny and many baby crime or crack oil. A time is free of my room. And now, will be our dinner outside the box. His Excellency, Dr. Mahmoud Baum, your baby, we are Papa Machia, your minister of the man who thinks about the outside the box. What can I say? Be was say, and yan send you send a bookum. Oh, there be Nansa Wadi in Shan Bukum. Yes, and you did you soon. Your mount penny, dear, so what the wilderness of Fabi behind. Sadia winner a bimbo be a trimudam posse. Sabata trade in another year and nem cry bit me be a man. No beyond in a hodo. Okay. No, Obian in a hodo. No, Obian in a hoda. Because now you say the Aquia we are singing answer cash and carry, cash and carry, cash and carry, and a buy. And a papa there be. Said ye, and Nuntinama Ghana acquire dollarization. No. The attempts cakes here, the coffee free a man on the pie, dear bay. Oil. And the dear be first way, bet tenacity. This is the manner ye can watch him, Dr. Mahmoud Baum. No tenacity, no say, yes, you good. And go for ya near Cotoy or moment. I almost hope a good nibby on Bahabitobi. And the Adiantina, yan tenacity near Nin Cofobi Yanshaye. Near was a moment you good, near so away, for we beg you. Take for taxes and can yet robbery. Yeah. And a buy. And this for solid young be papa be a bar. And I'm so more pepper went in on best choice. And ye, I beg bien what the call the way you never mount. And nay, this is kind of too dear. And then I want to answer me. A drop a pay quachi san, a papaya the negotiation sana. Adianaba Abba. And Adianaba a buyer. Nyango Ponda Roma. And this is for you hope for the only person can buy a crown and say, oh, Yafa, a in a buy. OMC, Nina, the Adiomuka, say, I'm Tam good, no, I'm the general, PMMC, at the Bank of Ghana, and I buy Gian or the koi. Even the year or money could years kind of crying, a good near the coin and I make sure woman. Good near the coin, or your family say, I'm paying any more side deal, but you good now, to see a sarcasm, and the more for good, woman that say you near call you. Mofan come and go for the brookie, ye, my. Namoya, Ombacancha, near Mammo and Norman, and Pa good, I know, I never do. When was I now, and none pay yet, petrol 5%. And none pay. And Papina, some man, all can I say. And she say, you run Mahmoud Baum, you had to buy an abaton on so on and implementing. I say, 1, your shortage of oil, our my room. 2, you been stabilized the board on quieting and quieting. 3, Yahoo high. And non suntino, say, on Tinaho, and one quacker oil, nana, a bet determine the price of oil in this country for us. As some papa of our taking at Timina what in a guardian. And to another year, so a sector minister, no, or bet just a sad woman in tear, this our police way by a day cry oil rabano. Or bet Tinaho, sell, or be put say, or no Nisika open tea or so a ton oil. And that's all petrol filling station, and that's on the cry oil by Nintendo. Or no ban what they betray at Chameno, or no as minister and the on Tanaho. As some papa can ye. And they say, I saw the Hena had ye, or two other dad and 1 minute, and I or two other dad no answer, or two other dad are not good for oil policy when am I.
go for oil policy after na aba aduanaba yi o ka se sa aba yi asese aba na kofa ba nipa o kofa ba no so ye hu o mo companies akofa ba PMMC Ghana government natural resource land and natural resource for ya o mo ka hu any boss for yi o mo na sese o pese o ye negotiation bi akosi o mo so na o mo nche o de obede patrol ni ba ji wa se o ntimi jama aba na aba anya na dwuma na aba ntimi hwe na nkuofo na patrol ni ntonefo nye mo obi a metena mamu ha esa wo so ye NDC ni a utimi kra petrol nti no se ye MPP na wo so a na obeto petrol na wo yara sa aka che say aban na ma nipa no ho che no ma topoku pempe will not sit down for that anu ne ade a aduanaba sa menu ye sorry ya of atati sorry ya wo mu ne ye akum no Ghana for the make che so of atadi di atama wo di na po nyina obusa ne say ne hwene na wo de hwa ade e na wo nwene nyina ne say papa no eko retreat nansane ne ya an wodi akoto omo kra petrol ni ade ban say petrol ni yakokra no ye de oman ye natural resource ye fe no gold and akokra ba gold ni so pe bi na se opese okokra bi ba ti se okọ boast na okọ Ghana Bank of Ghana ho na omo ko trust say na me kokra na the bampo na they will determine the price because abandoned price or the begene na se wode ge untimi atena ba bi na aban nya na ade anu ni ade NDC fo asole atia omo say oil for gold no yempene no but omko fa aisha nwan mo baaye China fo a woni nketenkete ya mko je $1 million loan to omko fa ombegu o man we mo say yensa ase no eso metu gold no nko no abai we so ontena se eno ni ade adua ba machopuku prempe e ka ho asem yi o ade yedi na tem no sa papa ye odi yatem ya na ne me no fa beta betena first ba na me ni ko program yete radio ho a yete konso ani musi ya na abo se frin ni yato na me ni yedi nkomo eti metena wa na yaso ne yako dia ba be sati se abai we ba bia me na ko bi ebi nsira se bi esi don kan che me enti se nipa ne ya de pa dia na ba ye mo na ba so o ba na se obeyi bi ato aso NDC for ya de bi sa time no se emu bi na nye se ya ye I die in the wood of MPP anka some of ye nya so for it okay 110 premium Ghanaian bought into it all Ghanaians sade ne obetua baako na se wontua bie mu dia say omani ya sika ne de enti entoma NDC when they came no they even came and collect the national health insurance ewi eche no asante region almost a free baby captation omo ye parotin na minim sade ye fe ne parotin so no it take 6 years parotin it take 6 years it took this government and a buy no me free so that time and the whole Ghana obi enjoy say obi free Tamaliba asante region ha otimi ko konfo na chede ne health insurance enko no eko bi no eme ye hwe no free no maybe dem free asante region ha na menya asante region ha nko ade se akapo me na ko obi asante region ha mpodi anka ade efe na ndi se enka mudi wo aye ti aye chiwade na ko fa capitation me ko eku ye na ye maame ne ye ma ss me asata meduana ba na mete me mo sokoban hospital ben me asafo agye enti se man kapo me ho asafo agye no me se makapo me ho government hospitals ni mu bia se me yale anajo 13 o'clock kra na ese me timi ko ba bia me hospital no na ese me ko asafo agye wo ese asafo agye agye miska because of say me kapo me ho enso no obi timi free Tamaliba asafo agye a okuta say the same health insurance and okoni free enti Ghana for yem ye ni na ho yentre ho ma NDC for and play on our intelligence, our emotions. So man be a normal nko ye ni ade no yes we understand so the normal economy enye trasa when you say we said Nigeria nansa ne ya ade alaba so wan ho a omso say do musika ne sia protect ne oman mu say de say no om pese om ye sa dollar no om pese om change om dollar ne ye no when you say ehun abasem kese pa kakrakapa sabre ya even US yes omo limit of debt you know omo ho chiri omo ni ade no of atayere no na I Akufo do say I ho chiri abebi sida the British Prime Minister ka bia Britain for say fee say England buy sa ho chiri we na aban ebi sida but they should exercise patience for omo no de omo oho no omeye e ma ne board the predecessor bo abaso e de bo ante okay ese say ni predecessor po no oya de pa ese say economic crunch ya abaso enru adua IMF a director odi say o ma panyi ehia no okay o te nkomo ne o ma panyi die wo se Ghana
yaya ade na even with all this COVID and Ukraine war na isi ye no e dia ho kira be wiase nyina no kon ye fa so toto ye no ama no obebu ye president abaso. Okay, because who say adina hete ye pa be still na no we are doing everything possible humanly right as ye be me amanfo ho ato ho ebi ni sex abre yensuo eba tatatata no ye light si so no petrol short no even free education na obi ase yenye yi asa atam ni yawe namana maka dompeni yenye iska na ye stay na ye de. Okay, anya ba anu nkomo ne ye de no nti ye be boyura mati opoku prempa abaso ansem no okokan no onyina so that is the reason why ye man panyina be de akiri or the policy ne ba say ye petrol ni de bi benye biato ni benye biato so e benya ne cheapest price said and pay 5% no next bug e na ebeba no yes anti su bi yes anti su ebio said Kojo Boateng na wate neka won say what is MPP for e dwa wo manum kasati said o madi makono mpese mframa fo wo manum na sere aja na wo de MPP bi obebo won paso obaji bibi ba ko pekra atumu e wo MPP aduane MPP ye bibi ba ko bi na ya kama enkwa ye da no sini sabi no sa pepepe but MPP ya ko homa so ne ni Ghana fo ni nkomo fete no di dupu o man na ni abetena ha na ye din ma ye nkan wasem petrol no at that time na ye nko gold for oil no na petrol ye say okay na ye ko gold for oil petrol na ye say eno na ye busa wo so ye no mo ba ye megawatt say na mo dia beka wenti wo ba wo sabon ni say wo no wadu so abu dum so ba wo mia beka kire do ma say men what of dum so anya wa na ade ba ye ba wo mia ejina Peace FM I can't say we say look at some na mo 0204905655 ba wo mia see do mama so budum so yakwa ne Ghana for any komo 0596248959 but we didn't be akasa fi wadaroma Mira one man no chop etie we na na ko fodo awunya ga bo che da ko wo mo diga na sika nyina che dia ma eni tivini na oto okra na wo ko o twa ne bo no kra no communicators no covenants ka che ko ya mo mu bi ani ana wo defend indefensible mabay dia ma me che the grassroots communicator of ata ana brand be ko bantuma consultancy ko jade da pa ko parliamentary candidate to bantuma and this parliament executive bantuma to abama no pa ana mi anka sa mi grassroots ma ona bo kom na do for me chan papa ana deputy secretary santo jona bo bata for no come asam de asamna MPP communicator kan enya nkola wo che the bad president Baumia opeso wie you good anything opeso or this side we no or opes kan be tam mo ya da se pa so di ba bi akasa fi wadaroma Baumia obi ka che en le se no bad e ka sa na wo ka sei ADUANABA akra wadaroma the family junior Baumia manso anto akrom de se konkon DC and when His Excellency, the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. On the on-country and professors who are Mamon Tabaman PP, and Mishanapa, Yunga John Kuma, Gifu MP, Nima Papa Bunti, Ubiampuma, February, Menchia, Yunga, Chamadoko Quapia, Dr. Wadonko, and education this. And the Tiene say, Tatu, Manishra, what kind of Quache Ghana for? Okay? And this is Fontaine Biano, among 1% Kagana Kiyamko school, they don't be the trouble, no more the Sabi, much is you see the number of the church. And now you about me, the Abbas, get it good, oil, now my gold, your petrol, you diesel boy for no. I want to 10 Bian Ghana Anyading. If you not drink a CB set of Lano Casa, not for me, Johnny. No, move to the Pachodin, maybe I can say for Aroma. ADUANABA. Mira. Ela dia mena menio. Dia uni. Awu ya dia. Akupa do house we. Me ba jo, me champion secretary. Set Kojo Boateng no ha. Aha. Me na ya me ya mankwa no. Bedi ama me store atuma. Obedi ama store. Na me mo abaso na mo ejima pa. Na me ntia chairman wo de no ho kokua pia. Ah, the that chairman. Na me ntia yeni ahi a doctor like Mahmoud Baumia, Minister with you.
Mamentia, Mamentia, Adianaba, Assembly, Yawa. And this is for, and you're gonna phone count on the Ghana for you, dear Mojo. And Kago, now you're there, oil, and your papa, no guy, your papa, no, not come up, a young papa will say so. Tell you, bay oil and a boy, but you will have NDC, Quabani and for the help of Father, Quabani and Pasua, you look up with your above, and your papa. Of the transport here. And this is for this papa the more my Ghana, we bring Grano. And your Ghana no more ground, no more bottom, and no more ground. Now some people here. Once here, baby, yet the baby basket, our mano, and over tell one penny that I could for bless you, baby, and not go cook out the bresso, and if Freddy Casey here, you know, Ghana, you know, when you're petty. And this is for now, but the Pasodim, baby, I can say for Adama. Oh, two for young person, come on, okay. When you have a watch, that's what the general to us in the Yanko point out. My fancy piece, I'm sure John, I'm about Alan Cogitri Martin, and any answers as I don't cut off on this year. And of course, I'm making you anyone is a best delegates of Farmer Bay, my main candidate view, say, John, Alan Cogitri Martin, and last expose on the sea, eh, Idian Cano, or only a tone I better, or when any money ask him, it's the best delegates say. In future, I'm going to Mamuntium. Mofum Kuku John, Alan Cogitri Martin. As a Navy, you say, you can't abide to MDP is far better than NDC. NDC means a papa the Magana for. If you can't afford that ceremony, no costing NDC bar, hey, or to be Kuma, and no Jumana sound. Hello. Hello. Miracle vi wache ahomano ate yemfo foforo ewo ahomano so no pacho din ba bia kasa fi wadaroma Aduanaba mana be di Yakopa no na so e Yakopa dum mesmo ye yeti wa mana be di de ba kupeni asafo go filling station e chipe wona chipe me dance bebre Mame for Konya super na men church modern Kokwapia. A one with God is more than majority. And now the second Messiah. Yeah, Adoyani Mugunwa Shenma, Dr. Alhaji Muhammadu Baumia. Migration Fidelity Sobeti. If you say we are say one, yes, you did more obedient. On that now bonfire also Bugimano, Mamen Chanapa. Now for the make catch me bra fanyi of atane o hwe ni school se kojo kwati na kwa o se koyi din mo tie o se ejana ba o tie nsema munyam force kojo kwati cheche ya wa tie se MPP no idin covid kura ba ni sika na yan to na se what you say of Russian thing so man penya no ko for ka se na memua da bi mo e die man pa e ya COVID-19 che bit mo ba se ni pempie ina finya djuma nensono o tnese foka no teacher foka no man wetwenye ntetiye amene o management sebi an collapse te da mama ni bia collapse no ne gold for oil minu mi ye boa ti nyina ye tidie ebe koso ni ye ntutie ebe koso ni ye petrol ebe ba fom ni ye sika se be gira brane no mo se da bi gold for oil enye ni koto ma NDC me se NDC die no more NDC Ghana because NDC na kasa no a sickness enya de ye fe e wo ye party mu e wo man Ghana mu bi je be Ghana for ya da se be ba je udi be bi akasa fi wada Roma kenya ba me tsawanye mi ba se be fi mo ko de e pa chadom ye ntie we transfer we de no fa pe aso unche chamadun ko kwapia ya do kuma Dr. Mahmoud Bawumia education minister ya woni o se na mo kasano o fata eni na ndi si fa kan bia mo to pato ku itide no se ya na bo ya surprise o se ndi se kenye ku a ndi se me wi asita no e won the street of the man and the nam side when you appear this year me ga fofu o na mapa na na dan kwari Dr. Mahmoud Bawumia and you see and no dan come for the coup you be finanya so na ba aba for papa and people are buying Dr. Mahmoud Bawumia be need e ba to
clear the case, you know, and it's a young person law, the Ghana card. But you got the access to loan, and this is a Ghana process. In Ghana, now it's some correct of the moment of military, who will compromise land. Jamaica, bye bye. Hello, Pastor, do you have a cassette for Adaroma? Hello. ADUANABA. Your phone now, here, banana photos. I cry you. Now, many are also today. Said that the country, this as a military class. The party no woman and I make you that here. Now, never buy a position. No, and what about the club and the name of partners and they gave us a year and another so that's why I now told you when and then another really traffic in everywhere. If you didn't want to another worker, and they to you that were lunch on the Manado, in the will not be of you, both from any account. Yeah, now send it out 180,000. Yeah, it was reckoning one of another. And this is what I am to now. Actually, I was feeling on that say, and I didn't show my afternoon that we should have flown walking by. Young good one, sit down at the other one. Well, yeah, that's it. But you did maybe a cassette from Adaroma. Good morning. ADUANABA. Shall we allow? Yes. But from the phone consortium, the Vice President, Dr. Mahmoud, Lemachia, the Minister, Lemachia, Dr. Sewadonko, Lemachia, National Administration, Recommended the occupation, any time of local good for oil as a nice maybe of a town here because you come here, for good for oil. I'm a good, I can't say petrol. I'm a between so I have more and this is a moon because of me and my boy for I'm going to again and be putting me. Let me know and this is because of cuteness. And a communal 18 no one can run it now, so no one can influence. And yet I dream papa, any idea I move to. When the bit me with the you good with the local situation with the Abagada. We have to put a share of the Gunia and I can papa to put the one and this is here. Alternative to that's it. But we didn't have a cassette last caller. Hello. What to me and Yaso, because I didn't have a cassette free. Wadaroma. Na yanko yenim. Hello. Hello. What's up, Yaso? Go pardon us way. I will call you. Oh, Parliament of Wasi Yentio. Let him move my program to the office here. Line the movie, I know what she. I mean, she out. I was making and the one about Michelle Crane, so Uncle Bojuman in NDC, very modern that I mentioned. Now, Memphis, when I Bantama, the second crown, Kojo, the part, I mentioned of Papa. Which other part? No person, ADUANABA. No, because what I said, the end one more about what I just want to say. I can't be communicated to I can you say you're better defending the beer what is here? I can only answer a chopper and a better than a photo. Because in 20 that down, what was Ghana Mino? I am not also more you. A prayer Ghana Hanama, not copy the Emma, your grandfather. No, I don't want to not copy the one you secret time. Over Castle, so I must not the blame for my copy the name. Russia, Ukraine, there, and on a man, Ghana, you which they buy it. She come when you are COVID, the executive. Which is a more executives. I'm a woman in a big year. I'm a banking sector where we have 9 million. But 9 million ever about like Jano, what is 29 million ever Puno? Now, why are the typing we? I do a gun about it, and all the most ever defend it way. Huh?
Mo yada si yura e wode wo so de aba anopay aminko Facebook no so na shift ma tonsu e no de die free no so nya je pass aban no e de nani edi osa oil for gold deal no wo se yade a yensa e beboa ye papa eti wa ma ama no thumbs up na wo se Alan Kujo Chematin wonwa na eko wa mensa sabas no intereso and was ADUANABA. Me a surprise pass of Ata, a call for coup, of Ata and Casecu and Sheda, Emragano. Red Boon, very acoustic, Dabaka, and was say Red Boon for PC, also the Anodum. Way and Anako see as somewhat junior, no was a more fire. Azema the Freconum, Azema Ventures, or Nukunum Jan a fair name was say, was by say. When you do it to me, be my economic crisis, you will know my coin. Or say Alan for 2025. Now, we'll say, away. I could see a taxi driver and was saying, in fact, an opedier. Why he pa, Nina say a true and one sim, also the Odiabano. Where Filippo estimating Antimagisto and was say a true Bushi and Yamentichi one mure. Sita said you see PC, you can trust that is a red more assembly working. Could you ask them Pafanicha West was say a true in Uncle Ponfa cry in see Yawan Ponsa crow for him fee and was saying a here better Ghana dear yen supported Nana Adudankwa Akufu Ado. Yahuza Swami and was economic a year challenge, you know. Ye facey as a minor abano, a born homo you do between Pia, send no better to ye. A misco spelele casua, no say, okay, Christian, you at the end also eka, saying I may enfant cry and fa in see. Offer. Ghana for Akasa cry, dear Nadicha. Adriana, young country and people for say, no one at Junima will be. Me, no be a me who for. Okay. A kufu adu amaya, a mamuya, umuya, creche ku. And I make catch on say kufu adu no, a prepare ground for ku, but Ghana for 1 year or margin say, Yabema ku a basso da. Obelusu lesson a call a my Bible for Abba. And Diana make us say kumra. Nasa me be a man workers a cool by a sink come through. But if you mean Kayan, what mean for someone, what there's someone charon? I don't map a biash in the pound, and I would intimidate, but ye mubino, or be no better intimidate here. A kufu adono, or be no military tactics, no military regime. We deal one party, a Quaban one for a folk of one faso, Kuban and a chesa. It's a kufu miss one won't believe in Kuana, or believe in Ku. Nanadu new common country say. Nanadu believe actions speak louder than words. A kufu in the knee and the Sudan in buying any natural say one way more than militant. Debbie. Ah, yeah, people for Nanadu Baye, and young Rollins, and Rollins, and I was for Tammy Bono. Ah, one with 2 positions, one can say Rollins for you, when someone to say, when we be 2 are going to think out a kufu to buy one from Rollins and Juma and check of war. What was that kufu or took for pay? What did you penny them that? But when Minister was sorry, and Nana Kuradwajaman Rollins, a board member, our Ghana Port, our board member, our G Ghana Revenue Authority. Ateliza kufu any akufu ado MPP na for Richard Nana Kunadu expertise pina omano tapu bia enye one expertise actually Richard Danani sa adenimo one expertise in the name of MPP actually adenimo one was anim dia no yakata ofia what do MPP pa agi MPP esi wo pa Nana Kuredu Ajama Rollins any adenimo no why na ka be you know okay eso kufu adu because of achi mafiality nti where you almost in charge wo mo ye adwuma wo so ka che say Rollins die ni gini kura ma ye mo okay eti kufu adu ni suni ni be nyina ye militant
ɛno no ɔde agu MPP no ɛde abɛpem saa mmere na medema no si deɛ meka kyerɛ MPP NDC MPs especially ɔmo vetting committee no so no sɛ saa nkurɔfoɔ wɔ yi a papa no ɔso deɛ ayi youth ni titi sɛ kube sɛ ɔno so deɛ ɔno ne tiri kora de sene kube twɛn na wɔn ma paase wɔn mo ɔfa so deɛ ɛne ɔma paase wɔn mo NDC wɔn paase wɔn mo deɛ wɔn bɛba primaries okay yɛntio wɔn bɛba primaries abɛto yɛ deɛ nyina bɛyɛ campaign so deɛ tia wɔn Adanaba akra ma memfa kwanya wes na me na watiefoɔ nyinaa na wahwɛfoɔ mo Facebook ase da menka sɛ ɛnsɛ Nanado has been vindicated and Ghana foɔ nyinaa saa tape we mɛpɛ no mo Facebook no metwa na me de chinchini deɛ hia tape because me nyɛ tu na masa be nyɛ ko na no pɛ deɛ hia mɛka ho asɛm okay Adanaba yeah continue okay sɛ mɛka asɛm bi wɔ ha sɛ the NDC want Nanado to push the finance minister aside. Ni edu obi kwa ma kotwe ne mu say ye me nya finance minister kopel say Nanado be free ho. Okay say makasa asem we several times. Enti yes say finance minister enye so oya ade chen obi a o. But the number na ye word of parliament no. One hwe na ko yi finance minister be dey say be nya finance minister for France na Nanado dankwa. Meba the same number no de enye wasem yentio oh women ya tam na so ofa tam no kasa de yenko Adanaba yanya opposition party bia omadwena omudwena ne se power adwena de develop o my pa mu ni bi ense Rollins ka say won say they are machine a fence winning machine a political winning machine but when it comes to governance they don't have also omo ba asem afata kan se sia say omo asa abrei adwumadie bia ekoso o men o man na ho kire ye komu no ye penkwofo a omo kwakose o man na because of senkwofo bia resign no ye penkwofo kwakose o man na no motimi akogina wa ma o man sa abrei aho kire ye komu no omo nkotra nkototo no man ofata ka kire parliamentarian say they should not because Omani allow them to work. Amu vetu omo a emu approve omo Ghana for muntie de NDC for kan enti Ghana ni a oti baabi a okay baabi a of atamo for so say yampa minister we no Nanado danko de bia me ka say he is the most experienced politician right now we have in the world. Okay. Obi otia konya so sesia owiase nyina na wo so odi ne man so no Nanado danko ekufado experience che obi a oba politics che oja obi a enti of atamo ni o ma bra kwamo no cannot tell Nanado what to do. Medema no sin dem make check guy what is what mama ngasa dem medema no sin no make check Ghana for say we should not allow the NDC to play on our intelligence. Nana Ado Danko Ekufuado and Dr. Baumia any baby at the echo. Okay. Ye musi ya say the vice president Sabri one on NDC for background menya bit so on. NDC for ba menya bi. Don't say yes Sabri empty me me Kojo Boateng and na watene kan. Ni wa ba ai offense match book for penny wa. Ye benyo aye tia wo mana no. Adanaba mama fa kwanya we so na menchia nkola no. Aye Benis, Presla, Isaac and Henry. Baby omo bia mechia omo. Okay. Na memfa kwanya we so tia na mehema so say Facebook or tio. Na na ya santo adaba hema o US. Okay. O say o hwe o Facebook pa na mechia baby a obi anya menka ho de bia so no na watie de ofi. Okay. Aduanaba. Yo. Enipa mienu miensa bien kan di simpanimfo a ewo Ashanti region na yeni ayenua ye papa ya danfo ye bibia atwu twasam na busua ye mu omo ya akọ in fact ekwan a yenua ne fa so ye na ya papa na media mi hu ni se ye ni na ho ye hunu no ana de yenua ne kodu ba bia waduntima ye dwini free ne so kwa na wasenka ahoodina na wasenka ne profo di wuram ehwehwe no eno o man fa sa ahoodin na enwuram amana kodu papesu na so won ade na just a minute ade we wo hwa 71 active footballer a BC 71 and 95 so obeka ya Robert Mensah ewo tema so no na ye tema o ana Shamokwe
House of Folks the same tema and also active footballer ye omu free mu ana ye nua atu e ya beto so e ya de bia awe ho a in fact intense say utie story ne kura na wo cancel ne frato ana ma ade we nyina esiye ayi se me moto ne yina no me ko no bibiam se o me nya ne ho na nka ye na to kram se o me ne jeki na e ko no so yisu ka tie ne ka de ye fa we nko o ade bi wo na o ne kasa kire wo a muma yenti e ye me se no ya na nye keke o sa sunsun e ye me se panu so ko e nyina won she go da na no de ntia ne mani fi wo no se wo sei onya praying time enti one coach ni kasa say anka o ma na agent ne mpɛ na o monya bia anka o ko sra na busuafo na last match I won ball no o last match na o boy and we winning ye o say go no kwa the go na de o mu winning ye ade o free relegation ana mo mane nko se na metal ana o cancel abusia chill enti de ka say de nyame patterns na bibi say baya na ogene say bia wonim de anke besi ja yankwasi nyame ma ni abusia ya di mo esi wa ha ya ti efu wati ti no ya infallible ti no ya sovereign god yankwasi no abusia of attack asade ma ndc wote nenka baba som bira say kojo boaten so kasa ma mpp na mame nko ye nua ba ma isis o ya dwuma e wa kuma fm isis na nura ye ne baba awoda Eliana Efia Tiwa Jomo Sapon. Eliana Efia Tiwa Jomo Sapon. Nura na ye wawoda na ote Brema West. Brema West na ote eti oba nura na ye na woda yese nyankopon so omo no ban na omfanisi ye woni abusua ni nyina yara mo ase busua na han ye di AC yenua be ma Prince Jima nyame adom a memenda wase yi no chem ye beba na bibia ayekama ye dum si ada foforo ye nto aso